Ngena phakathi masikade podcast talk show bafowethu lo phambili kusewuye lo mfana wamadleni uthu abathi ubobo babembiza angazi basho kanjani bathi ngoba ngathi kodwa sewexolo naye namhlanje bafowethu ngiphethe insizwe ezimbili sizinendaba nje ezimbili ezoyikhuluma nazo bazoyichaza ukuthi bawo bani baba kodwa ke kala ngapha kwa right wami sizweni sawubona Akhumbule koma yami yelele ololo hamba nzimzam sokuthina zedlula amajalimane gama lami nguSiphehle ngofihla isikhwelo ngomagubane phansi enqude esigubudo wasekuba inquthi wonke manje yokusebenza indaba inquthi ngapha kwesabaleftisa zami nobani konje sanibonani angibingelele nje lokukhuluma nje manje ujilelo wakho mali ekhaya emahlabathini ukula mahlabathi oh lapha kwaceza lapha Duvela siyabona yabona kahle kahle lezi insolo ezintathu okwesibili sila kulo Master Podcast so njengoba sinazo namhlanje zonje kancane bese siqhubeka nazo ba sokuningi siyakwazi nazo mfowethu namhlanje ngizwe kuthiwa lapha kuyagijima lapha kuma viewers ngithi ngizothi kuyagijima kuyahamba ukuthi nje okwasho bakathangina kuthi nje kwenzakalani namhlanje ngizocelebrate u1 million views wengoma izulu lenhlupheko nokuyi ingoma yokuqala kumina engayifaka online yavele yenza imanga so namhlanje ngizocelebrate lokho okungukuthi ngicelebrate nje namhlanje sidlule kakhulu kwakhona lo 1 million so nje ngizobonga kakhulu ebantwini ukuthi babone ukuthi okay lento abayenzayo ukuthi bese download online iyasebenzela thina siyabacula yeah si 1 million nokudliwa ngaphezulu siyahambela manje ayiphushwa ke la awu man kwakhumalo nebhala yebo ngazolo ngithi nje bafuthi ngoba siyayiqhubeka namhlanje ukuthi mfowethu uthini ngizujele sematheni but ezamzukwane sematheni jele lezi insuku kwenzakalani nayo impela kubuya kuhle kakhulu njengoba usho njalo mase kusho njalo mase sithi uhelo msevoluthi malami udlalele phansi kwesihlahla idala njalo nje bamba lapho mlandeli njalo nje bafuthi ingoma iyona ephumile njengamanje ngicatha ukuthi bayijabulela kakhulu eyenza kahle nayo neviki iphumile kodwa ikhombo engathi ihamba kakhulu ngisebenza nesizwe lapha nomzukulu mfowazulu yes ngicabanga ukuthi iyasebenza kakhulu abantu bayithanda kakhulu baqhubeka nje abantu besupport kakhulu ngendlela efanelekile impela ubenzela abantu into abayifunayo ngicabanga ukuthi uyikhona ngoba kukhomba khona ukuthi uyithakasela kwabo kukhomba khona ukuthi bayijabulele nje ngiyabonga kakhulu abaqhubeka abafuthi bayamukele ingoma ngendlela okuyiyo no cha ukuthi kezwakala kwakuba lo ngithenga ukuthi angithi ngithenga ukuthi uthini nje ke mfowethu kunomcimbi lapha esinawo sinomcimbi lapha mfowethu esibhizi ngawo abathi ibadedele Maskandi Festival ngicabanga ukuthi omunye wabo futhi athi ngomunye wabo okhona lapha mfowethu ngicabanga ukuthi igama lilodwa nje lithi badedele lesikhulule saba abaningi ngoba mangabe ngibuka iline up ekhona impela sivulela iminyango sabaningi basidedela ngendlela akade singatholi ithuba ngakhona so ibadedele Maskandi Festival ngicabanga ukuthi Maskandi Festival wokuqala ukwazi ukuvulela abantu abaziwayo ukuthi ingoma banayo kodwa ithuba baze banikezwe noma ukuthi ithuba balithola lapho nalapho kodwa bahlezi nje bememeza bengazwakali so nje ngomhla ka13 kuJuly zobe idedelo ngicabanga ukuthi lapha bambala kakhulu ekuthiwa mhlamba abekho ngoba vele ngeke uzuqede uMaskandi sibaningi kakhulu silingana nabo abalandeli kodwa nje ngendlela okuzobe kumnandi ngakhona kukhomba ukuthi wonke umuntu uzobe ekhombisa mawukuthi uyahluleka lapha umfana uyihlulekela yona ngoba uyihlulekele kodwa ithuba silinikeza awubanje hayi akukhomali badedele music festival ngoba seshilo impela unkomoso sekhulume waqeda nanazela nje ke nami lokho ukubonga kakhulu nje ke baphatha abakhona basibizile ngokubukela ukuthi ngempela bakhona abantu abayidlalayo ingoma uthole ukuthi bengalitholi ithuba njengaleli njengathi ke sisebasha mhlawumbe noma esingakalitholi ithuba elanele hayi ngoba nakho sibasha mhlawumbe emehlweni abantu kodwa kuvele ebantwini abantu ukuthola ithuba njengaleli yana bengazi lize lifike kuthini so ngicabanga ukuthi abantu abaningi kuyosa ngokunye ngalelalanga ngoba
ngempela sobe idedele ngoba seshilo nje umfowabo Nkomose sobe sikhona ngempela abafowethu siyanqanga nje ukuthi abafowethu bephuma enkalo zonke bethenga amathikithi beyobuka umnandi bengoma mhlawumbe bebuke mhlawumbe umaskandi ngendlela bese bebuka bewuthatha phansi ngakhona kodwa ngicathi ngalesa sikhathi umhlelo womcimbi lezi liqiniso ukuthi abuse isithunzi somaskandi abantu bebuke ukuthi umaskandi uyini umaskandi yakho mbuye lapha ekhaya sikumaskandi podcast talk show mafowethu sikhuluma ngendaba ibadedele music festival ezobe isemas ise Newtown Princess basho njalo ngithi leli gama la Princess elinkingi Princess nakho bakwazi ukuthi la Newtown Princess endawo evulekile ehlelo ngizoyela njalo okay asiqhubeke Nkomosi futhi ingoma yakho lena entsha bathi phela wagcaba mfowethu yenza njani ingoma zingakhi ingoma eziphakathi ube kuseyi CD ngabe ngithi aliphuma emshinini kodwa ke hayi phela amadata ngoba angifuni uqamba manga angamuzwa ogxekayo and angamuzwa okhipha ingoma ethi hayi mhlawumbe le ukuba ukhiphe lezi kodwa le into ekhulumayo lapha zinamba uyidlala uyiqala ekuqaleni and into eyisimanga ngale album ayakazi yenziwe line up ukuthi kuthiwe ingoma ukuthi asishintshe ibe unamba bani le ndlela ezarekhodwa ngayo ile ndlela ezaphuma zingakhona hayi wena akaze kwenziwe iline zafa nje ingoma zafa za record yonke into ya record Jesse siqedile sathi lezi line up cha wabuza usithomo ukuthi manje bhuti siyayifaka ibongo ngathi nakwamhlolo asiyifaki kuloko sishaya nje ingoma kuphela zo 14 ayinayibongo akunamntala lapho ingoma one way utelebhelena nje phela lekungagxeke eviyweni ugqoka amateka amhlophe wagxobeka jikelele zingakhi ingoma lapha napho usebenze nobani lapha ku CD yakho unomsebenzi esiwenzile sinengoma ezilishumi ukusebenza kwami ke uqala nje studio ngisebenze noBhuti Thuthani engicabanga ukuthi mhlawumbe usemkhatshubomvu nengicabanga ukuthi mhlawumbe umsebenzi wami wenziwe lokho ukuthi abantu bawuthakasela ngalendlela ukuba nesandla sakhe ngakhona nabanye ke oBhuti engisebenza nayo uba umadoda njengile kuyi-bass guitar kuyi-keyboard ngasebenza nomlabalaba okuyizizwa ke ngicathise mana nayo ngiyakwethu nje kuma-feature ngasebenza ama-feature ngokulanda insizwa ke ngicabanga ukuthi nathi bengiyibona ukuthi zenza kahle kakhulu okumjikelo kwenye ingoma lapha uThaku number 20 ngifisa ukwazi ngicabanga ukuthi abantu bayijabulela kakhulu ngaphinde ngalandela intokazi lapha abathulondeka yakwashangase ekisebenza nomzukulu ngicabanga ukuthi futhi nayo iphinde iyadlala igala elikhulu kakhulu umsebenzi wami muhle bese kuba uyena kumzukulu futhi naye waphinde futhi wazodlala ingoma ke engicathi sikhuluma ngayo njengamanje ngingeke ngalibala-ke ukulokhuzana-ke Track number 7 kuyaziwa kumlabalaba ngokunjalo ngoba kuyi-CD yakhe uma ngisuke ezowenza umsebenzi wakhe ngiyadlala ingoma yoTrack number 7 ecula yimina engiyikhompoza mina ngidlala esigqinqenze ngiyiqede naye futhi ngokunjalo futhi kumsebenzi wami kunengoma ekhompoza wona engayithinta ayidlala azayiqeda so nje-ke ngicabanga ukuthi-ke kulokho i-combination yethu ibe yinhle kakhulu siyenzile abantu bayithakasela kakhulu bajabula ngicabanga ukuthi kusazoqhubeka futhi kube njengaleyo ndlela abantu abajabule ngakhona umeke angisayizwa Track number 7 kamlabalaba kwenzakalani kudlala wena kwi-CD kamlabalaba uma ezokhipha nomlabalaba ku-Track number 7 kuzoba nojikelele okuyingoma ekhompoza ujikelele yabheka ujikelele yenziwa yikho konke ujikelele engazange ayithinta umlabalaba hayi wena ngokunjalo kujikelele uma ujikelele ezokhipha nje welindele ukuthi kuno-Track number 7 owenziwa umlabalaba ujikelele engazange awuthinte awuqala esiginqeni umlabalaba azawuqeda nokucula yebo uyazi le ngoma ngiyizwile manje imama ngifuna ukudlula ehloko phela sithi hayi man lento ayihlukaniseki nayo ngoma ithi zomile nje ngithi okay nawe uqala umunye othi ngizomunye ngene lutho kulokhu into okay ngakubamba impela ngiyazama ukuthi cha nje ngisacela ukuthi impela ngokuchaza lokho abantu abaningi kuyabadida kakhulu kube nakho ukuthi bethi amazwi ethu abuyahlebana angakwazi ukuthi uzomunye kodwa nje ucacisa nje kulokho impela kwenzeka ngaleyo ndlela engakhona ukuthi komunye ikhona ingoma ezodlala ngomunye nje kulena ke siphumile njengamanje mawuthi sewala kadade uzomthola umlabalaba bengifuna ukuzwa ukuthi mase ngene omunye kuhlukanaphi akwangihluka athi nayi lutho kanti kwenzakalani ngakubamba Nkomosi uyofika lapha mfowethu ukusuka lokuqala ukufika ku-podcast uzobe kwesibili mfowethu ikhona nomehluko obonile ukhona umehluko kakhulu and ngicabanga ukuthi isiya ngokungena kakhulu lento kubantu bakithi ikakhulukazi abalandela umaskandi izinto enjengoma podcast kanjalo nokulandelela izinto eziku-YouTube okuyinto enye yezinto futhi esikhuthazayo ngoba ithatha ibeke thina ebalazweni yenza futhi thina sikwazi ukuthi sazeke ngoba uma wazi ufihla isikwele ewuyena kuningi kakhulu usungakwazi okunye ngaye othola ithuba lokuthi ukwazi ngaye ungagcini ngokwazi ingoma zakhe kuphela nanokwazi nje nanokuzwa umuntu ukuthi mhlambe ugebhezi lwakhe
uqaqeke kangakanani mangabe kuthiwa mhlawumbe niyabuzana kuyaphendulana ukwenzakalana khona umuntu ogcina ekuthandela lokho ziningi izinto abantu abakuthandela zona ukuthi umculo wakho bengawunakile kodwa uthanda mhlawumbe amakhonto wakho ukuthi lo muntu unamaphuzu amahle yabona so nje iyasiza leyo nto le ngoba uyayithola imessage eqhamuka kanje lethi yazi ngikubona endaweni kanje ayi ungikhulumele kahle lana la yebo no Jiren kunalento eke yakhulunywa abantu sibe sikhuluma silapha kuzoxhumana umculo wakho ngoba uthe zamzwani ngempela uthe ukuba semumvanyana lo maskandi lo uthe akusiyo lo wamanje so mhlawumbe ukuthi ungasuki kuwo wakulokhu zakulimazana ukuthi ubambe baze bawuzwa ba mtsabantu awuqala uculo kodwa abantu benganako lo muntu uthwaye lo muntu ucula into yakhe kodwa manje njengoba bayithola lulu manje etizwa lento ukuthi kangakanani ukuthi abantu ubafake lento engakusho nje bebhuti ukubalula kakhulu kulokho ngicabanga ukuthi intifuzo libalekile ngoba ebantwini abaningi kuningi okubadida emqondweni nokunye bebuye bengakuqondi engakusho nje kodwa nguveze obalwe ukuthi umaskandi awusoze washintsha umaskandi uyohlezi umaskandi nengicabanga kuyikuthi into engenzeka ukuhambisana nesikhathi kokwazi ukuthi ubamba abantu kodwa ukuba umaskandi akushintsha kulokho ke ngicabanga ukuthi ngikwenzile kakhulu ukwenza njengamanje ngizama ukuba nendlela yokuthi ngiqophe ingoma ebezoba nomlayezo ehambisana nabantu abakhona njengamanje kodwa ngingakushintsha ukwenza lokho okumilile kimi kumaskandi kumina so ngicabanga ukuthi yikho lokho engicabanga ukuthi kungisebenzele kakhulu ukuthi engikuqophayo mhlawumbe ngokomlomo kungabi semuva kakhulu kushiya abantu emuva kodwa kube hambisana nabantu kodwa kube yilento abantu umaskandi ababewazi uyiwona futhi umephandle nendawo wakadla phambili wakadla emuva so no ngiyayizwa mfowethu ngoba futhi asivaleni noma khona amakholo ufuna uqedela mfowethu ukuthi ukubeka nje abantwini bese siyavalelisa hayi cha ngizocela nje ukudlulisa ukuyibongela indlela abantu abangeseya ngayo nangendlela abantu ikakhulukazi nje ngakhona kuyakhuthaza wayilokho kukodwa sibonge kakhulu kubalandeli sibonge nalabo futhi abama influencers ikakhulukazi abantu abaku TikTok abantu baku TikTok ibona abasenza njengamanje ukuthi sivele noma ngakuthiwa kunjani ayikho into esivimbayo njengamanje uma ngabe ku TikTok ukhona uma ngabe ingoma ikhona ngeke uzungaveli futhi akusalindi uzethiwa hey yabona awudlale rodweni wena utho akusalindi nomsakazo nomsakazo manje size ngomeni impela la kuzocaca khona ke manje siphele labantu abavale emsakazo abavale baqhubeke hayi uvalile akavali noma manje la kuzocaca khona manje konje ngempela evale sebhala mahala ayizibeki phela ingoma ngoba esho ngijikelele ukuthi yabona umaskandi ushayayo sishaya umaskandi lo seyisiqi ngqo sika maskandi kodwa unalento yokuthi abantu abaningi bagcina sebecula ama trend so imlayezo thina okumele siyidlulise imlayezo ezohambelana nokuthi njengamanje awubani abantu abalalela umaskandi ubani abantu abaningi ngokwepopulation kaMaskandi ababalandeli baMaskandi yabo so ngeke sigcile kakhulu emiyalezweni eyakudala ilento ifana nepolitiki impela yayilwela kudala akusesiyona lesilwelwa manje yabo so kufanele sihambe nesikhathi kodwa khona ukuba oMaskandi angeke sishintshe sisazoba oMaskandi benkostini impela ozoshonilanga futhi kahle ke compose lena yayo nethi ngabhala i-status uFacebook sekuyingoma athi ingoma yakhe kade trend leso status trend ingoma yakhe hayi ike ngiyavila hayi no futhi jikelele ngogoqa mfowethu ufuna ukuthi nibalandeli futhi ngomculo wakho abasupportayo nawe uthi baqhubeke benze njani bathule kanjani then siqhubeke ngiyakhala futhi lapho uhlelo belifishane kakhulu ngoba kuningi kakhulu esafisa ukukusho kodwa ngenxa yesikhathi sizohlonipha khona ngoba sekufanele kufike esigcineni ukuthi sikwazi ukuthi sibonge abalandeli yebo cha noma ngengande kakhulu ukuthi ngithanda kakhulu amagama ashiwo abafowethu ngoba lento kaMaskandi kuningi kakhulu ke engengibona ukuthi uma ngathiwa kutholakala ithuba sike sihlale sifundisa abantu ngakho asisho ukuthi sithi sazi kakhulu kodwa lokho okuncane sinakho mhlawumbe khona abantu abangakwazi ukubona ngenye indlela ngoba lento eshoyo ngempela uthatha umuntu ethatha status umuntu ahamba oqopha ingoma into ezohamba nomoya iphele kanti uMaskandi ngempela mawuthi ubufakazi balokho ngikutshela khona bhuti okuyikuthi uma ngakuthathe uba ukhansela noma uthathe umgqomeni umthathe ubhekumuzi kunemlayezo osaphilayo namanje awushiye ubhalile engabhalanga status lokho kusho khona ukuthi isho nesizukulwane khona sawufike lapha ngento yakho ngoba uMaskandi uyigugu kithi futhi ufanele nomuntu ozayo ngemuva simshiyele khona manje uma uyobhala into ehambisana nesikhathi esikhona njengamanje futhi umuntu oza ngonyaka 2030 ngakasakwazi ukudlala umculo wakho yabo so manje ke ngibheka lokho ukuthi abafota abe creative bezama ukwenza izinto ngempela ukwazi ukuthi umuntu acabange into ezokwazi ihlala isikhathi
emqondweni yabantu noma ongasekho omunye umuntu kodwa ozofika afike ithole into ekujula nezokwazi ukuthi menze abone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ngempela uMaskandi awuthanda. Sengiphetha nje-ke kodwa-ke kukhona konke lokho bafowethu ngithi angibonge kakhulu isandla sedlule ekhanda elikhombise kimi njengamanje. Bengikuqala nami njengami ukuthi emculweni wami ngithi ngikhipha umsebenzi njengalo bese ungenzela kahle njengale ndlela khona usesemusha kusaphumile kimi. Ngiyethemba nomuntu wamagwana uzomfica lapho kwimiliyoni lakhe sizobe impela kangibambe ngesandla ngoba bevele besilandelana eduze. Ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka bafowethu ngoxhaso labo kodwa bafowethu kuba bakhompyutha abajabula kakhulu. Siyabonga nje bafowethu asilutho ngaphandle kwenu siculelana nina ngoba siyathanda ukuthi lapho kungcole khona bebheka abafowethu ngendlela yakhayo ngoba alikho isoko lingenasici. Ukhona lapho uzokwenza mhlawumbe sishelele senze khona kodwa uma besakha ngendlela okuyiyona ngicabanga ukuthi sizonqoba kakhulu impela sizoqhubeka senze kahle. Uyabona kulelo kuzane siyavala siyaqhubeka ngiyezaba siyaqhubeka. Yabona le ngoma yakho lena ukuzamzukwane ithelelwe ingoma ethi lona nalo ngoba lezi ngoma zombili futhi uma ngabe uyibeka zikubeka kwenye into lezi ngoma zombili. So ngiyacabanga ukuthi yona ithelele ingoma ukuthi ikwazi ukugibela phezulu kuzane ku stage. Ungeke phela ihlale ngathelelana ngithi yakwabo. Sanze ngoma yasale yabona ngoma la mina ngiyafuza ukuthi yasale emshini kulwena lo yakwathiwa no asiyibekele hayi futhi siyavala bafuthi hayi asivaleni. Buye lapha ekhaya behlele insizwa lapha futhi zombili lapha ufihla isikhole wamagobane enquthu nojilelo wakhumalo lelo lakwaceza uLundu waceza uMahlabane. Mahlabane futhi no kapho befisa inkumbuzo wafethu ngomhla ka13 asibeni lapha eNewtown abakhumbuzo futhi bezivale badedele music festival ngomhla ka13 July eNewtown Prince 150 iticket. Hayi manje sawuseshima igama uphile wafuthi bafana